Musesa ni mubea nundu wa kwendea kwithiwa na itu ba Mutongo TV kene kilungu cha Usili na indi otondo nini na utapia kana wakili Usilela bawe yanabika yulua mawia ala mambunge kana parliament wakili ndwende. Asante. Tueleasia undu katiba kabindwa wa na maundwala katuikanika upendwa ni lazima matunga kwa mwenendi kwa kila tukita referendum ni kanawe mwenendi approve kanale undu tuasia wanjiku ni final katika katiba kaitu kwa katika undu ungi ni functions of parliament ala majukumu kana wiola mbunge inangetwe mwanduma ku legislate tiko vitu kethia mea mwanduma kusisia either ni to declare state of emergency mwanduma oversight nundu wasisia executive metha na maundu maingi pe mawe maingi makona ni metha na budget na no sio kethia ni makona we wo kwanzia yani na parliament niyo inangetwe we ausu na mwiso view kila kingi chaileta kusioka kwa mwananchi ni maundu ma devolution na ukasisi atene payo kindu cha thenge devolution na no tuisovika pau ila to discuss maundu ma majimbo nundu ni kindu cha ipote nene choka cha bindu watu waka unitary government kana central government na maundu tasu kwa huyu maundu ama katuka nime kupendwa ni lazima masioke kwa mwenende inde yu alangi onde mevuka katika katiba ambapo ti isolated katika 255 article 255(1) azino mavendu ni bunge hey ila waise kana mwenende amino kuna kura angi metumia ndeto wanjiku mundete mwita ndonge ndonge amino kuna kura bayande asia katiba kukayedeto bendwa na vote no na no niyo ya bituka nibetha ku appeal kana ithelela abau kana ni kesi yaku kaingi baadaye eka netonge musiaisi atina vanini twalilikana ni kwate ni 2005 twaina efforts ingisia kuvendwa katiba na kana kuandika katiba upya na katiba kauni kaendie all the way mpaka kwa referendum edha musiaisi anokulilikana twaina orange I think orange na banana na orange na lama malea banana ni mome atikela I think ni kwatia dina bitokanya I think kwa iliu na edha nitulilikana nesa nibokie proposal ya kuvendwa katiba na baina draft constitution na twase tumwite mweni kana kaleche kana ndunge mayetewe katiba kau kana pendekezo yosi ya kuvendwa katiba na mombe ne ma vote no na ngewesi ya the level kwa mwananchi amina ku vote no kwa referendum ngewesi ya the level nunduwe mwene na niwe sovereign ni wale na katiba kau tikilana nako na isi yetu katika katiba kala tu inako 2010 ni kwatia nitulilikana ithio on the by ngewaya ku replace katiba nundu katiba kala kaivo kaikana apindwa mavinda maingi na paina maundu maingi katiba kau kataeletie na mwene ndie wa au metu ne katiba kau katiba ni kaitwa kwa referendum na mwene ndie akonia katiba kura na akonia katiba kura pai wala mapinga pai ala metikila nile nako na majority I think ya 67% ni metikila nile na katiba kau na katiba kau ni kwa katiba mbaka omonde na tisio kaingi tina ni unaweta yulua katiba kuweta kana kwa sumbi kana atongoi mandi matonya katiba ko ketikilithite kwikala for life ngijela mundu maybe ukenda ume kana atiwe ni thayo na watu kana ka Kenya ni 2 terms nyake 5 na ndoithia musumbusi wauma auma amina twaseta tamu mwenza no asioke ingi akete kibila kingi no kwitha mwene ndi atese chambene kana limitation ila inangana ni the presidency na still izi apply mpaka kwa governors no sio mwenenda kaelewa nundu governors mamina tamile ndatona ku contest kana ku contest ko ndatona kukulia kibela kiwingi lakini no akulia kibela kingi na I think nikendu ikuli yote ya wamwana this loke kwa mwa omundu no na muthuko mienesa ukwendo munenga kibela kingi ni muyani eno ndo natwa isie uyolo nana ngeto na nintuonete wanaju tuende na ibinda ya ando ku campaign kana kutasera sio na kuelezea mwene ndeni kimekwenda masakwa nituonete ando ingi still alama na thukumia na meka lata magavana
mai declare interest kana mama kaelesia mwene ndi kana 2022 ti August part wendete maketha maikulia mwene ndi amanenge nafasi ama motumikie katika kivila kingi pema governors tuone tema kwenda kui senator kwa mama declare publicly tuwasa example governor wa Embu I think it was Martin Wambora we mwene no declare akasema no kwenda ku senate na katiba kila kalete ni kusiokea kivila kiwingi wa mina term limit yako pauga ngikaiwetete kuona kwa musumbi no wete kivila kingi katiba kaiwetete kana no kaimubatite twasio kaimubatite kukolia nafasi yenge tusoge baya kwa BBI ni watu elesi ondo yambiye na mawoni ala mendekethigwe mabindu we ni chao chabikie ni chao ni elements ni sirata ni ilunguta sieba siatumie withia atongo ya mwena mwene ndi umwe nukulea na kubindwa kwa katiba ingwa wala ni wa BBI twasisia evinda yu mwene ndi na atongo ya mwe mathani wani pekela tweta procedural mutalatala ula watiwe peala mu mataya ne wanundu na no ekatolike bukwa uliku pe mapendekezo manenganitwe na kawaida twasia mwene ndi wanjiku mweni ndunge kaleche ni mailete kwethana chao mai usishwa katika maondwa peala mewie muma ya usishwa kwanzia yanete katika makulio kana maondwa makupindwa katiba kaitu aya pekela twita substantive peala mo mewie kana masisi mona mapendekezo ni maumesia na maikwetekelana na katiba kala twinako at the moment na nundu katiba kaitu still nikanengete kila mundu nafasi ya kukalinda kana kukatetea peala mo individually maendie kotini na masia nitukuleana na mapendekezo na manengana itumi fulani na kitumi kimwe kati wa isu manenganie ni kwasekana mwene nda usishwa ange makasekana katiba ka ma jaribia kukabindwa kwanzia itailete nundu popular initiative ni ya mwene ndi ti ya president kana ti ya ndo ameibelane nene na nziela ya atiwe wasisia na undu tuitunaelesia ukasisia no wone nesa na no wate yokethia president ni wausikie panene muno katika mutalatala usu wa kujaribu kubindwa katiba ka nundu wasisia ni wao appointie BBI tuito nawe tu gazette notice ni wao wananganete report ya BBI launch wa Bomas ni wao waete iwe my launch kwa sasa hii ni tuamwanie kwanza I think no wao ambe kwikia sahihi na maondo wange maingi na Supreme Court ni yategie na ya sisi na sana na yo mwene kwa na no shade ula waete wayani wakana president ni wausikie na 18 ya imwe open kwake kubindwa katiba hii ni nzia ya mwene ndi na ya mwene ndi aya kwa tuelese yulu wai ibinda yu economy ya BBI ni kotini nunegwa andu amwe yumilia masya nyine uke kwa nini eta ni munyanya wa koti kwela manengaliko ya serikali kwela ma BBI kwa tabi amoka mota anyanya ma ikindo wendi wo withangaliko yiba kana metha maige mengaliko yiba mawoni mo metha mayusu mwene ndi ni koti kana ni twasitala ma BBI ekatwa so example isu mfano wa BBI anyanya ya court kimwe yao na tulilikana ila twaendie Supreme Court 2013 peke nduchera wa amicus curiae amicus curiae ni munyanya wa court na munyanya wa court ondo je sitoje mwana je kwalesia etha okire kutethecia court na ndetha yegemea upande wote ndetha hizi nimekusupport kana nimekupinga BBI kana upande wa serikali we mwene etha katika sindula siendekana elite the expert yana utaalamu fulani katika maundu ala me kudiscuss wakana me kunena ni kwa nini je na wasia katika BBI pe amicus curiae mai aingi ayai umwe bai ma professor maingi both maitu Kenya locally na nge internationally andu maandikite mabuku na makaelesia katika maundu amwe alama discuss yawa na kila munyanya wako twitha ayenda ni koti amwa iamwe yatiye undu mwe au kwasya kwa kizungu tumita fidelity to the law aya andwa
qualification maya ile kwitha mena uhusiano na side yoyote in terms of kila mekuka ku support na koti isi anundu mundu anengana amba ukulia mwana kila application amba ukulia koti mwana yo koti noyo munenge mwana we aka participate kana aka husika katika ikwani yuta mwana na wa koti na I file kila tuta amicus brief nikana koti sisi we mundu waelesya chao na katika kuelesya kwake ena utaalamula ukwendekana ikwani ne yu na still koti sisi kana mundu ni neutral pia ndume thama awetie kana manenganie pronouncements evindane vituku ukethia ni musimamo huo ni wisikie me support upande fulani kana maka oppose upande fulani na ito ulilikana 2013 pia ndomenda kulika ta amicus na mapatwa mwanyo nundu nimesikie ngaliko la me support ku mundu elite the completely neutral nde kuegemea upande wowote na still elite na utaalamu fulani na okay takutethesya koti kuamua kuyanana na moyo tikutethesya upande wowote niwe that limitation ya anya nyama koti by that limitation koti yombene niyo ya mwa isi sema makuli ala membe wayo kana issues ila si twembe wayo na kana ando ala already ma admit wata anyanya makoti nimeanite kumetethesya but nundu mokita kutethesya na ithi onde twenda na muno makwani amethame ma public interest kana methame kwa utethio kana ose wa mwene nthi tusi ukethia by limitations lakini court thina mwana wako limit ni kana withio nayo proceedings ni siaendea na kindu kingi ekanelese musiaisya ni kana court ni limit ya undu munyanya wako turono participate to asisia nundu ikwani ye thukiwana ya broadcast our life ni kwati asiaisya ngine monie pe andu ala mokela maka address court maka moni mafaili ya submissions kana ni maandikie mondo ala mekwenda kwa tizingatie na mayelesya orally mbe wa court kwa kunena undu mekwenda kwa tisu ya mwe lakini twasisia kwani especially la twendie Supreme Court Supreme Court yombene ya asisie amicus kana na suma court limitation kana kuhusika kwa kulimitwa mpaka amicus brief ila mafailite kumayana ngwa mwana wa kwa pia kana kukambe wa court na kuelesya orally mome asiata court ya sisi amicus brief sila maimana file na yaamua kulingana na amicus brief sisi nimubea na indi onena niona tikaendea kilunguni kingi kila chuma nicho kite nondo masani mathela tukoka kosila kwa amicus tutuna mina twedilikanie musiaisya masitwa bala witha ethano nengania namba ya simu ala methwa mende wenu tawaku mabike na kubike nimubea muno musiaisya undu ninena nasema masiro makwa ni Seras Maweo na ni kwatikana masaku ngoloba ita wa the Sartaj ulua Massmart supermarket ngoloba ya kana na namba ya kona mpitikilia no nenenga musiaisya ni 0720 798198 nimubea na indi musiaisya chumani chukite tukoselela abautwa atiela nyini to Faith Mackenzie wa mutunga na nusi ondo kwendania na itoti wanesa